Coba Mang Maya punya kata-kata mutiara Mang tadi Mang. Gimana Mang? Kata-kata mutiara. Piknik. Ulah cicing we di imah. Naon digawe beunghar henteu modar heueuh setruk anjing. Bang. Oke, pemirsa, ketemu lagi bersama saya Abang Urilda. Hari ini, aduh, abang lapar, jeung kebenaran abang gede milik Mang Maya, ayeuna panen hui alias ubi. Bisa bapak abang lapar, ayeuna orang nyen konten balem hui bersama Gagan. Nah, Salah. kita balem ubi pemirsa. Kita cari dulu kayu bakarnya dan kemana-mana tetap di Putra Baskot Official.
Kan kena panen uwi mang. Iya tadi sesa-sesa banyak yang maling. Ah kacau. Satu garis nih ubi. Nah, Ini mang boleh dibakar mang sama kami mang. Iya, silakan aja lah buat kita semua ini mah yang kelaparan silakan. Jadi pemirsa gini pemirsa. Mang Maya ini kebetulan lagi panen ubi pemirsa. Dan kata Mang Maya ini boleh dibakar. Boleh. Pokoknya mah orang sikat lah. Dah, Dekan-dekan. dudukan. Kan. Coba Mang Maya punya kata-kata mutiara mang tadi mah. Gimana mah? Kata-kata mutiara. Piknik. Ulah cicing we di imah. Naon digawe beunghar henteu modal reueus setruk anjing.